Full episode. Sakripisyo. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Manungatamat abulan ang maanusam ti agpamarang, Gabriel. Saan nakagpampamarang, angkal? Ngam mawatan kayo, no awanan pa nagtalak yung kanya. Ngam dahito iti may bagak. Ikarkarigatak ti makalpas iti panagadal ko. Ken ikarkarigatak met amabawi ti sanikwami ana isalda ni nanang gapo kanyak. Sapay la kuma, tamatong palmuday ta. Gapo, tadi mo matinikan pateg dagiti amen apa nagsaksakripisyo ti inam para kan ka. Ikarkarigatak, angkal. Ket sapay la kuma, tatarabayan nak ti Diyos. Amuna nagbabawi akon dagiti dakes ngay nararamid ko iti kalabas. Iso nga oray marigregatan nak. Ananusak, angkal. Masapula makabawi ak ni nanang. Urnusam ti biyag mo, kaanakan. Ita, tasaan pa'y analadaw ti ame. Talaga atakalan ti nagbaliwam, Gabriel. Napasnag kay tan nga agadal. Kanayon ka pa yan dito'y library. Talaga napas na ka kon, Tricia. Naibagkan ka. Gapot agturpos kanton iti high school. Madanon mong tumat Wala, panawan ka pa dito'y. Ituloy mo pa iti agbasa iti libro. Ay, ungayam. Noon ka sa pulam a libro. Ibagam kanyak ta sa pulag. No kasta? Sikat ti librarian ita? Tricia. Isupay ti tangdan ko. Ayos day ta, Gabriel. Itultuloy mo tinasayat nga ugalim. Masapul a Tricia. Ang mga no, di naktukayat no bilang. Anya? Loko ka, Gabriel. Panawan ka man laangan dito'y. Oh, apay an naka-uniform ka manan, Gabriel. Sana may bagay kan ka. Agad adala kami ng Daniel. Anya? Angam, sika. Di mo intuloy tinagadal? Awanin dahin tayo ti bukabularyok. Apay kuma, parigatak pa lang ti bagik ngay. Namiris ko ngamin ana say-saya at matlang. Uray kaskas ano. Ket adda malpas ko. Dakkel ti atraso ko ni nanang. Diyak kahit ngagnanayon ana sakit tinakam na kanya. No siya, awan dahi tan. Nagmayatan ti biyag ko ita. Gaputas sumangpet amin ang masapol ko di balay. Parigatak ka di pa lang ti bagik. Agpanunot ka, Daniel. Pornusong tibek mo. Kapayatan na di pa'y naladaw ti amin. Diyak kaya tagitang ibagbagam Oh my kakit di. Mapantaginom. Nabayagan dahi di naudi a panaginom ta. Naimbaglangan, tanaanos ti amo mi animadang pasita. Umanugot latangag na kami iti sinaldaan na abalay mi. Kahit agawit kayo nga ron ijay. Hawan manong. Or-orayak ni Gabriel, tapno matulungan nak amang impake kadagiti kawas kan kagawaan mi. Tapno makawaya kayo motan diti balayo. Maawatak, basit to'y balayo. Iso aditay makagaraw unay. Maawatak mat ni ipag, no apay akanayon ako silapan na. Pakibagam tulatan manong apimanaw kami dito'y balayo. Di kagdana agading ko. Patsyak maawatan na katipag mo. Ang marabiin ading ko. Ay, nalabit ang nagbulakbul manan ti anak mo. Iswasan pa'y asimang pag. Naimbagarabi yung nanang. Uncle Sandro. Pasensya kayo. No, nakainumak basita si Mang Pat. Pinilit na tumot ni Daniel nga ginong. Ang hindi yung panunutan nga agsubliak iti bisyok nga ginong. Pinatgakla ni Daniel. Diyak mo. Makaamukan no anya ti kayat mo nga aramidan, Gabriel. Saan ka ngaminan nga agpamarangpay? Ala, rumor ka. Kating ka aginom. Wano agbartak. Pakawalandak ko man kadagiti na aramid ko iti kalabos nanang. Ipanagnak ko da kayo nagbalbaliw akon. Di mon alilawon ti inam, Gabriel. Kailalaam kumama ti panagsakripisyo ni nanang mo. Para kan ka, sipon ubing ka. Malagip mo ka de, idi nakiapa ka.
Kat uray la na iramraman anadangran ni nanang mo. Uy, Uncle. Isungarod nga ikarkar, igatak ti mga baruanan. Gapotamok nga aduo na yan ti saan anasayahat nga inararamid ko. Ikanda ko maitigundaway amang ipanaknak iti dayta. Anya, kasta tinapasamak, Maray. Amangan mo't no pudno ang nagbalbaliwan ni Gabriel. Nalabi ta kasta. Ngam na mabalin. Diyak pa'y lakayat nga ipakita kan kuha na ti kinalok ng ti puso kas ina. Baybayan tayo pala ang agamiris iti husto ti anak ko. Barang dinantun subyan ti mading aramid na. Mala, sikat ti pakaamuno day ta ti kayat mo. Basta di mo matunay papasan ti bagay. Tanay, nagkutong kan, Maray. Nagrigat na ito'y para kanyak. Ngamamok, partilat ta na ito'y ti panagsakripisyo para iti ipatpatag ko nga anak. Mala, Maray, husto day ta pa nagladladingit mo. Amangan no makapadagas ken ka tinalabas apa nagladingit. Anya, sumardeng kan nga agadal kunam, Gabriel? Wan, Tricia. Panagkunakat awanan at talaga titalak ni nanang kanyak. Pumanawak dito lugar tayo. Padasag tigasat ko iti sa balya lugar. Awan samutan sir-sirbi dagiti panagsaksakribisyak. Tap na makaturpusak lang. Day ti saan mo nga aramidan? Sigurado amarigatan ka. Anong samlatan no anya ti mangeg mo? Ipakitam anapudno kay ti panagbabawim. Anya ngay nga rod. Panunutam latan, aday to iti bunga ti kinasukir mo iti kalabas. Ngamkit di. Itultuloy mo ti aramidam. Gaputan na pintas mat ti gagam mo. Agyaman na kiti balakad mo, Tricia. Sapay lang ko, ma. Tamabalak dagiti bunga ti kinasukir ko iti kalabas. Anya ka di ti paglidlidayam, Gabriel. Maksayan ti kinagwapom, numalmalday ka akasta. Kakaiso na ang nakapasakan iti first year high school itaatawan. Nagngangato pa'y dagiti gradom. Rumbang kuma ang naragsak ka. Diyak ka mo, ma'am. Ang mariknak ngamin ita, dagiti bunga ti kinasukir ko iti kalabas. Di nakpayunay kasarsarita ni nanang. Puro pamabalaw pa ti mangmanggag ko ni Uncle Sandro. Gagangay laeng dagita. Tinapatag kat nagbalbaliw kan. Ipakitam kit di at talaga ang nagbaliw kan. Patsak adumteng tumatlaeng ti panawan ang mapakawan na ka ni nanang mo. Kastamot ni Uncle mo, Sandro. Iso adi ka kumamaupupay, Gabriel. Agyaman na kiti pa magbagayo, ma'am. Awanan yaman na. Kat maragsakan parakan ka. Kumusta kan Salome? Kumusta ti anak mo? Damag ko kat maudin atawon na iti kulay. Oh. Siguro, madam. Ngamin. Ijay mo tan syudad tinagtuluyan na. Di ako na monopod nung agad adal wano saan. Saan ako namang namnama. Di akon kaya timapaay akas iti kalabas, madam. Maawatak tirik nam. Ngam, saan na kamot siguron alukwan ti anak mo? Gaputan nakita mo ti panagporsigina tapno makalpas iti sekundarya. Wen matket di, madam. Makitan to, nupod no nga agturpos. Narigat ti mapaay manen. Sige lang, Gabriel. Mangan ka. Siyak ti makam mo. Mangan tayon dito eh. Tapno maturog tayon tulatan inton makadanon tayo ije kasera. Agyaman na ken ka, Tricia. Sana bale. Siyak tumot inton sumarano. Pasensya ka pala kanyak ita. Sa anak ko maabulak-bul edi. Nakalpasak, nagtrabaho akmat kumakaskan ka. Di mon panunutan dayta. Tinapatag itakat nagbalbaliw kan. Ala,
Mangan takit din, tapno makaawid tamutan. Ako, umunakan tulatan nga agawid. Inak pa iti may sa sideline ko. Sana bali? Upat nga oras la dayjay. Kasta ka di. Sige nga, Rod. Umunaklatan nga agawid. Ngam kitaam Di mo unay abuswan ti salon at mo, Gabriel. Labiin sa lumay ating ko. Asino ay atipadpadaanam. Itay kapay lang at alyaw di tatawayaw. Kasangay ita ni Gabriel, Manong. Di na lang ata malagip ti aghaw iti ti balay. Anya, di mo papasampay laang di anak mo. Di munto pa'y una kasarsarita. Kasano ko mga ron nga agaway. Kinapudno na. Kailiw ko una yun ti anak ko, Manong. Kayat ko amatunoy na ti arapaap na. Babaan iti bukod na apamuspusan. Maawatak tirik na mading ko. Iswadi kan agliday. Dumtang tumot lang ti gundaway. Ang makadin na kan makitam ti anak mo. Anyamit tayo. Nasik mo dito pagpagnak kita. Sapay lubat ti flashlight ko. Diyak po na makita ti pagnak. Di kagtig na itidakas. Hold up daytoy. Itad mo amin kanyak akwartam. No di mo kaya timatay. Pangasim, di na ko madangran. Sige, itad ko amin na kwartakan ka. Itad ko, uray darakan lingat ko ti pinagpuunak iti daytoy. Adung pay la saom. Itad mo kit ninti kwartam. No di mo kaya timatay. Daniel, sika ka di dayta? Ha? Apay nga mamunak. No kasta, masapol agudasin ka. Pangasim kayam, dinakdangran. Siyak ni Gabriel. Anya? Sika? Wen. Apay nga. Oh, ato'y tidaduma kwartam. Agarudok kan nga umadayo. Sakbay nga umasidagdag iti kakadwak. Darasam! Wen kayam. Ang agbalbaliw kan, sakbay amaladaw di Di amin. ka nagsaupay. Darasam ti umadayo. Umayin dagiti kakadwak. Sigurado ang maisagmak ka nung maabutan da ka. At to'y tidanong, Gabriel. Uminom ka pa Kaskala nasukaan na si Mangpat. Agyaman nak. Pasensya ka nun nasingak ti turog mo, Tricia. Dak mo tin naputan tinagtuktok iti ayan mo. Nakigtutak nga, Rod. Nang runa itay nakita ka. Apay ka di. Anyat na pasamak. Gistay na isak maka kon. No di nakla na ilasin ni Daniel, ang mga no pinatay na kon. Anya? Apay ko mga ramidan na kan katikasta. Kasano nagkita kayo ka ni Daniel? Nagkita kami ti dalan. Nalabit ano sa anak ko maanak balbaliw. Nalabit nga agpada kami itan ka ni Daniel. Agpada kami kung mga holdapper. Anya? Ulitam man ti ko na. May saitan nga hold upper ni Daniel. Uwan, Tricia. Hold upper itan ni Daniel. Anya? Apay mata na nagbaliнаkas jay kadakas ti aramid ni Daniel. Sayang ti biyag na no kasta. Sayang talaga. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas na pauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas na pauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay matanakas jay ti inaramid ni Daniel.
Sayang, ti masakbayan na. Uwan nga rod. Masayang anak matun ko na. Ay, sayang ti masakbayan na. No saan pa ilang agamiris. Wan nga rod. Ala nga rodan. Ingka ginanan. Ituloy tan tulangan ti agistorya inton bigat. Rabiin, ang mga numapuyat ka. Lipatan mo ti kasjay na pasamak. Tinapatag. Saan ka anay sagmak? Uwan Tricia. Kunak no kanibos sa anak itayan. Naimbaga talaga ti Diyos. Tadi na intulok ang maisagmakak. Udno ka di day nga ibagbagam. Trisha, balasang ko. Di pa'y gistay na isagmakan ti anak ko no kasta. Wala na Salome. Imbaglakit din. Tariming bawlat ta ti panagpagayam da ni Daniel. Tano saan? Nalabit anay sagmak ko man ni Gabriel iti dayjay arabii. Kaasibot ti anak ko. Kayat ko lang amin adinan to subyan, dagiti madi nga aramid na. Iso a pinapapasak. Panagkunak. Pudno ang nagbalbaliwan ni Gabriel, nana. Kayat na ti makaturpos. Arapaap na nga isuntukan no ti mang subot itinaysalda adagakan balayo. Sapay la ko mga rod. Tamatunoy tumutlaang ni Gabriel dagita nga arapaap na. Wen nana. Patsyak ang mapasamak to dayta. Agtalag kayo laang kankwana. Pudno ang nagbalbaliwan ti gayam ko. Anya ti aramidam dito'y balay, Gabriel. Agsarita ta Daniel. Napatagtibagakan ka. Pangasim. Awan amo ti pamilyak may papan itikas jay nga aramid ko. Suminakan kadakwada. Sakbaya maladaw ti amin. Saan anala ka ti bagbagam? Ala, pumanaw kan dito'y balay. Tamangan numakadlaw dananang. Sana nasaya tinasumok mo gayam. Maperdi ti masakbayan no di ka pelagpanunat. Saan anala ka nga ramidan day tangay bagbagam? Ang mga numasurutan dak dito'y. Kat iraman da ultimo ti pamilyak. Isu ajak mapatgan ti kidkid nawam. Ala, pumanaw ka kid din. Ngamin, uray siya kat mariribukanak. Jak amuno niya ti ramidak. Kinapudno na. Kaya't ko atalagan ti sumina kadakwana. Aday balakad ko nga ramidam. Kat sa pala ko ma. Tama ka panunot ka itinasayaat. Ay na, kapagis. Si Muko gayam kadagiti pulis DJ a Daniel. Wen manong Sandro. Diyak la impagarop. Nakikapanggayam iti grupo dagiti hold-upper. Nakaamamak. Kasanon na isagmak. Ewan nga raw. Nasaya at Mert. Ta nakapagpanunot kat si Muko. Ay, no saan lang ata nagbalbaliw ni Gabriel. Amangan, no naipadamat tayo itigayim na. Wen nga rod manong. Agi amanak iti Diyos. Gaputan na ilisi ti anak ko iti pakaisagmakan na. Sigurado ka kadi, Gabriel Barok. Kayat mon nga ited amin ti balansyo. Iti panangisaldayo iti balay kandagayo. Uwan, Madam Pasita. Tabarbarang mapakawanak ti inak. Aging nga ngamin itakat dinak pala kasarsarita. Impakitak mat kuanan, tinapod mo pa nagbalbaliw ko. Ipatpatag na kaunay ti inam, Barok. Ngala, yag mo nga rodan ti pangsakam iti solar kan balayo, tapno maitid ko matan, tigig ka makatitulo. Irigalom ka ni nanang mo ita, akasangay na. Uwan, ma'am. Tikayat ko, kat naragsak ti inak ita akasangay na. Ate, ma'am. Dahil ti envelope. Ada di tanti kwarta. Eksakto amin dahi ta, ma'am. Nanang, ada isagot ko kada kayo ita akasangayo. Sabali lang dagiti makmakan nga umay to iluto da Tricia. Kaya dagiti daduma agagayam mi. Awatan nyo dahito yung envelope. Happy birthday, nanang. Uray saan kan nga agtaktak anak ko. Amo mata sa anak ang mahilig iti kakasta. Pakawanandak, nanang. Pakawanandak mo nagbalinak asukir nga anak iti kalabas. Kailiw konti kinadungom nga ina. Adadag iti panawan.
nga amo ka kasapulam ti mangandingay kan ka. Gaminturturad ko ti saan nga imasidag. Tapno saan mo asublyan dagiti dakes, kan madi nga aramid mo anak ko. Pakawanan nakmat, gaputan nakipin natangkenaken ka. Agyam anak ka nagisinanang. Tanasursurok ti tumakdar iti bukod ko asaka. Tapno magunod ko dagiti amin nga rapahap ko. Ita, adda na pinta sa panggadak. Ikarik, jak ipalubos nga agrigat ka, nanang. Apay nga agmatmatider kayo matlatan dito ay kadagiti kakaduam, Tricia balasang kaw. Sumrek kayo na, intayawn. Tumulong akmat nga aglutaw kadagiti sagana ni Mari sa lume ita kasangay na. Mabitla ang nana Marga. Ngamin, napas nag-unay ti panagsarsarita da nga agina. Mabain kami a sumrag. Ay na, intayo ki den. Saan tayo amag na dita? Umay kayo, magnatayaw ija kusina da. Ah? Ay, wala niya. Sige nga rodan na Marga. Intayon. Intayo agluto. Tapno makapangantayon. Katwain balasang kaw. Adaw ti iluto tayo asagana ni Mari sa lumay. Ha? Si kakadinday ta Daniel, iho? Wen, Madam Principal. At ako makidawa kada kayo na mabalin. Maragsa ka, nak. Gaputan nakarwar kamot lang nga ni ija pagbaludan. Anya jay ko nam akit dawa? Kaya't ko mga ituloy ti panagadal ko, Madam. Mabalin ka di? Mabalin padasempay ti ag-exam kadagiti alternative learning. Anya ti amom, ang mga ma-accelerate kan iti higher grade. Agyaman ako na Madam. Agyaman ak iti panang tedyumanen kanyak iti gundaway ang makaadal. Apay ang nagadot impay sa ganam anak ko. Nagadupay at tao ti inawis mo. Tapno naragragsak tayo nga agrambak nanang. Saan nyo kadi akitaan ti karga ti envelope mo insagot ko kada kayo? Anya nga minday to'y aya. Mabalin ka di ang madamdaman ton ti panangkitak. Ita, nanang. Magagaran ako na mangipakita kada kayo iti linaon day tang envelope. Halaman laangan, itaag ko. Tay titulo day to'y anak ko. Kaya't buwasawan. Nasa kamon ka ni Madam Pasita. Uwan, nanang. Gabriel, anak ko. Agyaman ako, nay. Happy birthday, Nana Salome. Adda ka, Daniel. Wen, manang. Katkas ka ni Gabriel, mga barwanan matan ni Daniel. Kaya't namatan nga ituloy ti panagadal na. Husto ni Ma'am Lani, Nana Salome. Umapalak namin kini Gabriel agayem ko. Natalgay din ti trabaho na ita. Maragsakan ak para kan kabarok. Sapay la kumata matunoy mo dagiti arapaak mo. Nanang, umay kayo. Ma'am Lani, Daniel, Madam Pasita. Intayon isya banda. Mangantayon. Nakasaganan na gini pasagana para kaninanang ita akasangay na. Agay ayam matanda Tricia, dagiti kakadwana ang nagluto. Alahain tayo nga rudan. Makipagrambak kayo kada kami. Saan laeng at ikasangay ko tiramrambakan tayo. No di kat ti baligi ti kakaisuna. Kan ipatpatag ko nga anak. Kulaklakit no di yun mapasubli ti balay kan dagayo, Gabriel. Impagarup ko, no di mo matunoy ti kastoy apa nagbaligi. Tinarabay nak ti apo, Uncle. Kanamok. At dalatamot ni nanang ang nakasagana amang tulong kanyak. No bilang tadyakon kabaalan dagiti panubok. Ipatpatig na kaunay ti inam, Gabriel. Isu akas taunay ti liday na. Idi makita na asabalin adalan ti maturturong mao. Naimbag nga rota nakaamirisak, Uncle. Mga barwanan tayo amin, kaanakan. Sapay la kuma, tadi mon sublian dagiti mading aramid mo iday.
Nang runa ita, taadan mabalin mo iti biyag. Sana nangkal. Ipasigurado kada kayo. Pagtalid na edad, anak ka diso dagiti saka kiti daga. Ala, yung kay manganan. Yung kay makilamisan kada nanang ija banda. Sige man nga ron baraw. Tanay, mariknak mat tantibisin kaw. Ala, yung kamat makilamisahan kada Daniel ija banda. Ang mga numaunaan na ka, amang paayat ka ni Tricia. Huwag kapoy-kapoy ka. Ah, jak kaya tangkal. Alangan inak iti ayan damang mangan. Makiabay akong kadakwada. Pasensya kan. Noy talang ibagak na ito eh. Jak ngamin kahit nga unaan nak ti sa bali. Anya ka diti kayat mo nga ibaga kanyak. Nagseryoso ka matan? Talaga seryoso ak. Itala maiturod ko. Nga ibaga da ito ikan ka. Mabuta nga kami ni Day. Nga mga numapirdi ti panaggagayam tayo. Anya nga minday taaya. Alakit din. Ibagamon. Amukon. Ang mga nukayat mo apagdatunan ni Trina akabsat ko. Awan parikot kanyak. Nawaya ka ang mga ramid iti dayta no iso ti kayat mo. Sana ni Trina ti kayat ko pagdatunan. No di kat sika. Anya? Pudno tinangag mo. Ayayatan ka unay. Kat sapay la ko ma. Tada ka imudingak di tapuso. Ay na, kaslaan dayaw ang mapasamak. Imalagayam Tricia ti agbalin ang manugang mausalumay. Wan nga ron, Marga. Diyak laim pagarup nga isuda ka ni Gabriel nga anak ko ti agkalaysa. Ngam naragsakak para kadakwada. Amok ngamin anatalgad to ti anak ko iti dan ni Tricia. Amok di dyan nga ubing, sipod kinaubing na. Nasingpet ni Tricia. Husto ka. Nasingpet lang arudan, nagagatpay. Nadiskarte iti biyag ako nada. Urayak lang makaluwa, Mare. Nagbalinbot lang ang anaurnos ti biyag ti kakaiso na nga anak ko. Nagbunga mo't lang dagiti ado pa nagsaksakripisyo kidi para kan ko na. Mawad maray, iso adi ka nagsagay. Agragsak ka kitday para iti anak mo. Kablawan kayo, Tricia, Gabriel. Sabay la kumata mataginayon ti kinaragsak yun. Agyaman kami, Daniel. Agyaman kami, Daniel. Kablaawan kayo, anak ko. Agawaan mo. Tapno maikandak adagos iti apo. Anya? Apo adagos, nana? Di kay madanagan na. Ikanda kay adagos iti ako. Anya? Kakabsat! Agyaman kami iti idadar ayo ita. Kat sige, agrambak tayo. O, adtoy, agpalamiis kayo pay. Ada insaganak a merienda. Inyag kun ditoy, gaputan nagdaga ang mat ngamin di taunag. Agyaman kami nanang. Talaga nga mo'y latan, no niya ti kasapulan mi. Inayabandak ko maananang, tapno natulungan kayo ang nagisagana. Bay andak amang serbi kada kayo ita, takabailak pay. Ikarik nanang. Siyak to ti mga iwan kada kayo. Inton diyon kabaalan ti mga sikaso iti bagiyo. Doa kami iti asawa ka mga ramin iti dayta. Wan nanang. Maragsakan iti dayta anang ko kada kayo. Ado ti sakripisyo yo para kanyak. So, sapay la ko ma. Taore iti simple a pamuspusan. Makasubadak mat. Ipatpatag ka unay, nanang. Ipatpatag ka mo't unay, anak ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserya tayo ita alawas na puluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Virgie Paclay, Joseph Benawe, Jonah Ributazo, kanto'y pagayam nyo, Joffer Anas Basit, insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti direksyon, Virgie Paclay, musika
Kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.